ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Arngut ki Dkhot jangka Garo National Liberation Council regroup kilangat haka Shrip jangki Pulit ke East Garo Hills District kat ba kidanglit shimti yaka pisah bakla dawa na Rongjeng Reserve Forest haka sngi palai. Kini ke Arngut kibla syakem kidek batip kerteng kumu prediction e sangma pejukot sen ara ublalai pu arsnam kerta ubasa haka shnong ambre ading Rongjeng East Garo Hills. Berwe pat udai batip kerteng kumu set bing star di Shira pejukot sen Negro ublalai pu laisnam kerta ubasa haka shnong nongshram Dekmik East Garo Hills. Kalkumu kerwa belapha show Superintendent of Police ke East Garo Hills uba SA Renja ula pintip bahaka kat pratrik leber ara jar pusau ki Pulit jong Rongjeng Police Station kilayok pediang ya ke Jahar bela keno bakidon ki bre bela kam yalade kum ki Dkhot ke Gnla regroup kila telefon ni kinong ujor na number bamla ban itho naduk kakak santrik leber ara jar pusau bandawa pisa pat berngamru bela kimsiu ya ke pisa kin sangat ha ka jeng e Lingba kini ke Jahar bela register Rongjeng Police Station hapok ke section Lai Pranrio/Laisau bak ke section Khatnrio/Iwe-Prasau/Arpau jang ke UAP Act ki Pulit kila penlong hiki jeng toket ke babania. Hak arpoi tre ki Pulit layok kem shua yu prediction e sangma pejukot sin ara kat baudang lik shim ya ke pisah bela dawa ni kinong ujor na Rongjeng Reserve Forest. Hak juga por ki Pulit ki bela penlong hiki jeng kenra kilayok kem seu sit bing star di Shira pejukot sin Negro na Rongjeng Sengma. Ki Pulit kidang yai beteng ru ban yok kem se ki wepa ki Dkhot jong ka kinhon ki bedang pet rate na ka keti jong ki Pulit. USP ula kerpat ya ki pai ba balada ki yo ikinu-kinu ki jing syak dawa pisa ki deben pentip marmar syakit hanat ba de kinong pentip on sebut re no ya ke kerteng ba on sa ai khusnam.